Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Oh, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just और ये था स्माइल ይሄ ነበር ፈገግታ सबसे फेवरेट सॉन्ग መላው ዓለም ላይ የምወደው ዘፈን ለሁላችሁም ይኸው कैसे ሄ आप ጎዎች እንዴት ናችሁ सुन ዛሬ रहे हैं रेडियो जिंदगी የምትሰሙት ሬዲዮ ህይወት ተደሰቱ መላው ዓለም ላይ इथन እንላለን मास्करेनस ኢትን ማስከሬነርስ well I ነኝ have to say कि आज मैं थोड़ा उदास था ዛሬ ትንሽ አዝኜ क्योंकि ነበር मेरी प्रोड्यूसर जेनी የምነግራችሁ मायामी चली गई ምክንያቱም for son's wedding ፕሮዲውሰሪ ማያሚ ሄዳለች ለሰርግ अब जेनी को मिस करने में भी एक खुशी ጄኒ छुपी है। ናፍቆቷ वो ये ራሱ कि ውስጡ ደስታ आज ተደብቋል इस शो की प्रोड्यूसर है የዛሬው ሾው ፕሮዲውሰር ሶፊያ 12 सालों से मेरी नर्स 12 ዓመት ሙሉ የኔ ነርስ But mind ሶፊያ you I don't call her sister
እህቴን ብዬ ልጠራት አልችልም ማትታመን ቆንጆ ነች She tells me we have a last caller for the day የመጨረሻ የዛሬ ስልክ ደወይ ማን ልበል ሃሎ ማን ልበል ስምን ዲኩ ዴቭ ነኝ ዲክ Fernandez ዲክ ፈርናንዴስ አዎ አስታወስከኝ ባለፈው ዓመት ያኔ ፕራምላ ጥላኝ ሄዳ መኖር ራሱ አስጠልቶኝ አንድ ዘፈን ለፕራምላ መርጠህልን እንዴት እንዳሳመንከኝ እኔ እንጃ በቃ ራሴን ላጠፋ ነበር እኮ ለዛች ሴት ስል አስማተኛ ህይወቴን ቀየርከው ዛሬ የተፈጠረውን ታውቃለህ ፕራምላ አንድ ትንሽ ልጅ ሰጠችኝ ከ17 ደቂቃ በፊት 7.5 ፓውንድ ልጅ ተወለደች ቀድሜ ነው አንተ ነገርኩኝ እንኳን ደስ ያለ አረከው So beautiful በጣም ቆንጆ ቀጣዩ ሙዚቃ ለትንሿ ህፃን ፕራሚላ እና በህይወት ስም ብያለሁ ምክንያቱም ህይወት बहुत खूबसूरत है በጣም ቆንጆ ነው फिर चाहे वो 7.7 पाउंड की हो या የ7 ፓውንድ ነጥብ 5 ሆነ የ100 ግራም ህይወት मीठी है जरा सी मिर्ची है 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है थोड़ी सी मीठी है जरा सी मिर्ची है तो दोस्तों अब वक्त आ गया है बाय के ጓደኞቼ መሰናበቻ ሰዓት ይደርሷል 3 simple letters ቀላል ሌተሮች one difficult word ቻው እና ከባድ ቃል በዚህ ቆንጆ ምሽት ዘና በሉ እኔ ጓደኛዬ ዲቪያኒ እጠብቃታለሁ This is Ethan Mascarenas ኢትን ማስከሬነርስ ነው over and out ጨርሻለሁ ውጥ ይጅል Life is good. Life's wonderful. Life is pain. Oh yeah, yeah, yeah. Life is good. Life is good. Life is wonderful. Yeah. Life is pain. And all part of that game. Life is love. Life is love. Yeah, all good. Yeah, good. Life's a pain. Hi, Sophia. Leave it. ሃይ ሶፊያ እንዴት ነሽ Getting in some coffee. ቡና ላምጣላችሁ እባክሽ ለኔ አንድ ማንኪያ ስኳር ብቻ አድርገሽበት ይቅርታ ትንሽ አረፈድኩ አንድ ደደብ ባለ ሞተር ከመኪና የተጋጭቶ አዎ እውነት ये तुम्हारे लिए. ይሄ ላንተ Hi. ሃይ oh that felt good ምርጥ ስሜት ተሰማኝ አንተ ጅል So tell me. እና What's the ነገር urgency? क्यों बुलाया मुझे? ምን ነው አስቸኳይ ጉዳዩ ለምን ጠራከኝ मेरी एक छोटी सी गुजारिश है देवयानी አንድ ትንሽ ልመና አለኝ ዲቪያኒ እሺ मुझे कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है አንድ ፍርድ ቤት ማስገባት የምፈልገው ፋይል አለኝ እሺ मेरे मरने की पिटीशन መሞት ይፈቀድልኝ ना मैं जानता हूं कि तुम थोड़ी शॉक्ड हो देवयानी አውቃለሁ ትንሽ ደንግጠሻል ዲቪያኒ ግን እባክሽን እርግጠኛ सिंपल ሆኝብኝ सी सीधी सी गुजारिश አንድ ቀላል ትንሽ ልመና Are you crazy? እብድ ነህ እንዴ कहो तो ये ब्लड सर्कुलेशन टेबल उल्टा कर दूं शायद थोड़ी ይሄ अकल आ ደም ሰርኩሌሽን ቴብል ልገልብጠው ትንሽ ጭንቅላት जाए. ከገዛ से खुद को मारने की इजाजत ከፍርድ मांग ቤት रहे हो. ራስህን ለመግደል यूथनेशिया. ፍቃድ እየጠየክ ነው ዩትኔሺያ ይባላል यूथनेशिया कहते हैं ዩትኔሺያ ነው የሚባለው ይሄ ነገር I don't understand. የግድ ለተጎዳ ሰው የሚሆን You've done አልገባኝም well for ይትን so long. You're a ረጅም survivor. ጊዜ ስለሆነ ራስህን और आज अचानक ማዳን इतना ያለበት बड़ा फैसला. ዛሬ You በድንገት want እንዲህ አይነት to ትልቅ ውሳኔ መሞት ትፈልጋለህ And anyway, Ethan, यहाँ पे कोई case ለማንኛውም है ही ኢትን नहीं. እንደዚህ አይነት हिंदुस्तान में ኬዝ यूथनेशिया የለም बिल्कुल ሂንዱስታን ውስጥ ዩትኔሺያ እንደምልሽ ብቻ አድርጊ तुम्हारी ዲቪያን फीस तुम तक पहुंच जाएगी ክፍያሽ ይሰጥሻል और कुछ. እና ሌላስ Do you need anything else? ሌላ የሚያስፈልግ ነገር አለ some sex would be good ሴክስ ባረግ ደስ तो मेरे लिए एक पैकेट ऑफ ለኔ condoms और አንድ ፓኬት ኮንዶም beautiful willing woman እና አንድ ቆንጆ ሴት በእናትሽ ምን ትያለሽ I'm sorry, Hello. Doc, कि मैं आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूं, ይቅርታ but I had በዚህ to ሌሊት talk to you. ስለረበሽኩ मैं कल ማውራት शाम को አለብን Ethan से ብዬ ነው मिली और ትላንት he ማታ wants me to ኢትንን sign a አገኘሁት petition
እና ፖቲሽን ፋይል ዩትኔጂያ ማስገባት ይፈልጋል ምንድነው ዩትኔጂያ ንቃ ዶክተር ዩትኔጂያ የሐዘን ግድያ ጅል ቀልድ መሆን አለበት አንቺ ነሽ በዚህ ቀልድ በጣም የምትስቂው ቀልድ አይደለም ሲሪየስ ነው እሺ እንደዚህ ደምሽ ከፍ አይበል 5 ሰዓት ቤቱ ሄዳለሁ ለዳይለስስ አንቺም እዛ ላይ እናወራለን አሁን የኔ ግዴታ ነው ራሴ ወጣዋለሁ እሺ I thought I was your friend. ጓደኛ ነን አይደል? इतना बड़ा फैसला ले लिया አንተ እንደነ ትልቅ ውሳኔ ወሰንክ ማንንም ሰው ሳትጠይቅ ድምጽ መሰብሰብ አለብኝ እንዴ ዶክተር? ओके ओके እሺ እሺ क्या तुम्हें लगता है डॉक्टर ዶክተር ስታስበው साइंस इतनी प्रोग्रेस करेगा इन माय लाइफ ሳይንስ የኔ ያለ እድገት አምጥቶ ህይወቴን መቀየር የሚችል ይመስላል? No. አይ हाथ चलेंगे እጄ ይሰራል? No. አይ माय फिंगर्स माय टोज ጣቶቼ No. किडनीज तो गए ስሜቴ लंग्स बचा पाओगे Ethan. यस और नो ኩላሊት ሳምባዬን አዎ አይበለኝ No. አይ देयर इट इज डॉक እና ታዲያ ዶክተር የኔ መልስ አይ कुछ हासिल किया Ethan. ስንት ነገር ያገኘው ነገር አለ You've got a radio program, ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጀ ሬዲዮ ህይወት በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችን የመኖር መንገድ እየመራ Exactly. አንተ ዋጋ አለ ትክክል ዶክተር आई कॉन्कर्ड माय लाइफ ህይወቴ ባዶ 14 साल एक क्वाड्रिप्लेजिक की जिंदगी शान से जी 14 ዓመት ሙሉ አንድ አይነት ህይወት मशीनों ኖርኩ के सारे मैं नहीं जीना चाहता እንደዚህ በማሽን መኖር አልፈልግም I'm your doctor. ዶክተር እኮ ነኝ እኔ I've invested 14 years in you. 14 ዓመት ሙሉ ኢንቨስት አድርጌያለሁ እድሜ እንድትሄድ አልፈቅድም ማን ሊያስቆመኝ ይችላል ፍርድ ቤት ውስጥ መስክሬ ጭንቅላቱ ደህና አይደለም ብዬ በድብርት ምክንያት መኖር አይፈልግም कोई भी अदालत የዓለማችን ምንም አይነት ፍርድ ቤት አይሰማህም सुनेगी डॉक ይሰማኛል ዶክተር सुनेगी ይሰማኛል क्योंकि देवयानी कहेगी ምክንያቱም ዴቪያኒን ትናገራለች यू फाइट फॉर मी देवयानी ለኔ ታገይት ዴቪያን फाइट लाइक अ टाइगर्स ደነብር መታገል አለብሽ ለኔ አንቺን ኬስ ከተሸነፍሽ ህይወቴም እንደዚህ ወድሜ ልክ ፍርድ ሆኖ ይቀር केस नंबर 411 इथेन ኬስ ቁጥር 411 ኢትን ማስከሬነርስ दोनों पार्टीज मौजूद हैं ሁለቱም ፓርቲዎች አሉ አው ክብር ዳኛ ዴቪያን ይዘታ ከኢትን ማስከሬነርስ प्लीज प्रोसीड ዩኒየን ኦፍ ኢንዲያ አቃቤ ጋሎ ቀጥሉ ክብር ዳኛ የኔ ደንበኛ አቶ ኢትን ማስከሬነርስ ፍርድ ቤቱን ዩትኔጂያ ፍላጎቱን ፋይል አስገብቷል जानते हैं በዘርደት हमारा कानून इच्छा ታውቃለሽ मृत्यु की የኛ इजाजत ህግ नहीं देता የፍላጎት ሞትን አይፈቅድም वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन በአንቀጽ 21 እና የእንድ አንቀጽ እየታገልሽ But if a ይሄ citizen ለመኖር has ፍቃድ አለ fundamental right to live, then he has the right ለመኖር to choose እየታዘነለት not to የኔ live. ምክር और मैं ये መኖር मानती हूँ እንደማይፈልግ कि ነው वक्त ምርጫው आ गया है ክብር कानून ዳኛውን का ጊዜው बदलाव ደርሷል ህጋችን እንዲቀየር बदलना साड़ी बदलना ወይዘሮ ደታ ህግ መቀየር ቀሚስ እንደመቀየር ቀላል አይደለም ክብር ዳኛ की अपील करे उसे ग्रांट ዩትኔጂያ ይግባኝ የጠየቀ ይፈቀድለት እያልኩ አይደለም እኔ የምለው ምንድነው मेरिट पर देखना जरूरी है ይሄንን ማየት አለበት ይሄ ኬዝ ምንድነው नो मिस्टर पटेल एज अ ትንተናው ምንድነው सिटीजन वो कोर्ट से እንደ ንጹህ ዜጋ ፍርድ ቤቱን በህግ መሰረት ዩትኔጂያ ይፈቀድልኝ ነው ያለው ያንቺ ደንበኛ ማለት የሚፈልገው የስቃይ ምክንያት ሞት ነው ክብር ዳኛ ይሄ ኬዝ የኔ ደንበኛ ከ14 ዓመት በፊት ከአደጋ በኋላ ይሄን ይግባኝ ቢጠይቅስ ፓራላይዝድ የሆነ ቀን እንደዛ አላረገም እሱ አቶ ማስከሬነርስ ሬዲዮ ሾው ላይ ለአድማጮቹ ህይወቱን ኑሩ እያለ ምክር ይሰጣል ለራሱ ሞትን ይለምናል አዎ ይሄ ግራ ያጋባል አዝናል አዎ ይፈቀድለት ነው ብለው በሰባዊነት कह रहे हैं कि आप ወይዘሮ ደታ አንቺ ማለት የምትፈልገው በዩትኔጂያ ታምኛለሽ ኢተን ማስከሬነርስ के केस में यस ኢትን ማስከሬነርስ ኬዝ ላይ አዎ This petition is dismissed. ፍቃድ አያገኝም ውድቅ ሆኗል ይህ ጥያቄ A strange request. Mr. የሚገርም Ethan एक्सक्यूज मी मे आई ይቅርታ सॉरी ምን ልርዳ ይቅርታ someone in this house መጨረሻ ላይ ቤት ውስጥ ሰው አገኘሁኝ እንጂ ምንም የለም እኮ በእውነት በጣም ቆንጆ ቤት ሮዚ ማሪያ አቤት እመቤት दरवाजा खुला क्यों है
በሩ ለምን ክፍት ነው? घर को म्यूजियम समझ के घूम रहा አንድ है እንግዳ ሰው እንደ ሙዚየም አይቶት ቤት ውስጥ ይገባ ሚስተር ማርክ ተርነርን ፈልጌ መጥቼ ऑफ कोर्स आप यहाँ जेम्स बॉन्ड से तो मिलने नहीं आए እና ጄምስ ቦንድ ልትገናኝማ እንዳልመጣ እርግጠኛ ነኝ በጣም ያስቃል መቤት እኔ ኦማር ሲዲክ ይባላለሁ የሱ ሾው አዲስ ፕሮዲውሰር ባለ ሬዲዮዎች ነው ሚስተር ማስከረነርስ እንድረዳ ይላኩኝ ይሄ ቀጠሮ መጀመሪያ ደብዳቤ ሬዲዮ ፕሮዲውሰር አይደለም እኛ ጠባቂ ሰራተኛ ነው የሚያስፈልገን በጣም ቆንጆ ማለት ድስት ማጠብ ልብስ ማጠብ ምናምን የምፈልገው አይነት ስራ እንደው ታውቂያለሽ ሚስተር ማስከረነርስ በጣም አድናቂው ለሱ ማንኛውም ነገር አደርጋለሁ ሶፊያ जब तक मैं ना बुलाऊं እኔ እስካልጠራሁ ድረስ እዚሁ ቆይ እዚሁ ጋር እዚህ ጋር क्रेजी वुमन እብድ ሴት कितनी देर से बुला रहा हूं मैं तुम्हें ስንሳሙን እየጠራሁሽ ሬዲዮ ስቴሽኖች አዲስ ፕሮዲውሰር ጠርተዋል प्रोड्यूसर को छोड़ो सोफिया मेरे बेड ድላከው የኔ ስፔስ कोर्स እንዴት ሆነ आज सुबह से एक काम तो मैं ठीक से नहीं किया सोफिया አንድ ስራ በትክክል አልሰራውም ከጧት ጀምሮ see forget a lot nowadays አሁን እንተይ enjoys changing my pajamas ዘና በፒጃማን በመቀየር घूर क्या रहे हो ምን ታፈጣል never seen a paralyzed man before ፓራላይዝ ምንም ነገር አያረግም ማለት ነው what are you staring at ምን ይገትራል I'm sorry sir I wasn't staring ይቅርታ ሰር I was just thinking መገተሪያ አይደለም እያሰብኩ ነው ምን कुछ खास नहीं sir ምንም አይደለም ምን እያሰብክ ነበር some rubbish sir I wasn't thinking የሚያስጠላ ነገር ተው እንጂ ተናገረው I was just thinking आप नाक እኔ ሳስብ የነበረው እንዴት እንዲ ራስን እንደምታስተካክል आप जा सकते हैं मिस्टर सिद्दीकी so मैं रेडियो ሚስተር ሲዲክ መሄድ ይችላል ከሬዲዮ ስቴሽን የመጣሁት ላናግር ነበር लीव ውጣ नाउ አሁን I don't think your servant likes me very much ስራ አልወደደችኝም በጣም መሰለኝ ሰራተኛ ስንት ነገርኩሽ ሶፊያ ደህና ልብስ ልበሺ और आई लीव ሲውጣ ወይስ እኔ ልውጣ much of a choice now do I ምርጫ ያለህ አይመስለኝም በቃ አሁን I'll be back sir እመለሳለሁ ሰር ooh servant ሰራተኛ मेरी नाक में खुजली सी हो रही है አፍንጬን በላኝ ውስጥ አፍንጬን ታኪልኝ በእናትሽ ትንሽ ደስ ይላል በደንብ I really need to go Sophia መሄድ ያስፈልገኛል እኔ ሶፊያ መሄድ አለብኝ विश्व प्रसिद्ध जादूगर और आजकल के जाने माने ታላቁ አስማተኛ ሰሞኑን ታዋቂ የሬዲዮ ባለ ፕሮግራም ኢተን ማስከረነርስ ጎዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጥ ልሙት ብሎ ይግባኝ ጠይቆ ሁሉንም አስደንግጧል ከዛሬ 14 ዓመት በፊት አንድ አስማት ሾው ሲሰራ አደጋ ገጠመው 2 ዓመት ሙሉ ፒሲኦ ኦፕሬሽን ህክምና ካደረገ በኋላ ኢተን ህይወቱ ተረፈ ነገር ግን የጀርባው አጥንቱ በከባድ ሁኔታ በመጎዳቱ መንቀሳቀስ አልቻለም अपनी लिखी हुई किताब ከአንድ ዓመት በፊት በጻፈው क्वाड्रोप्लेजिक्स मसाज करते हुए उन्होंने कहा था ምን ብሎ ነበር हमें अब जिंदगी नहीं बची ህይወት የለንም ብላችሁ እንዳታስቡ ያላችሁ እንዴትም በሆነች እንዴት ህይወት በጣም ቆንጆ ነች we will live it with dignity እና በክብር መኖር ነው ያለብን ሁላችን አው हैरानी की बात तो ये है कि የሚያስገርመው ነገር दुनिया एक रोल मॉडल ያ ሰው ዓለም ሮል ሞዴል እንደምብሎ የሚያስበው ጀግና ሳይሆን አንድ ተራ ሰው ነው ከጭንቀቱ መሸሽ የፈለገ መጨረሻ ላይ እውነተኛው ኢተን የት ነው ያለው የመኖር መንገድ የሚመራው ሰው ነው ወይስ ዛሬ ቀላል የሞት መፍትሄ የሚመርጠው ሰው ነው ትክክለኛ አንዱ ለታስሪልኝ ሶፊያ ያንተ ፊዚክው ነው ወይስ የሞት ትርኢት ነኝ वो सूप नीचे रखो ሾርባውን ቁጭ ትንሽ नीचे रखो सोफिया ሾርባውን ቁጭ አድርጊ ሶፊያ አራበኝ वो टेबल के पास जा አሁን እዛ ጠረጴዛ ጌጅ वो वाज उठा ያን አበባ ማስቀመጫ አንሹ that's one አውስ አንሹ now smash it on the ground
አሁን ጣይልኝ ወደ መሬት बहुत आसान सा काम है सोफिया በጣም ቀላል ስራ ነው ሶፊያ አበባ ማስቀመጫውን ወርውሪ ጣዩ አርጊው नो वे सर मैं ऐसा नहीं कर सकती እኔ እንዲህ ማድረግ አልችልም እንዲህ አንቺ ማድረግ ትችያለሽ እኔ ነኝ እንዲህ ማድረግ ማልችለው በዚህ ሰዓት ተናድጃለሁኝ እና ቁጣዬን ልኬ በሱ መወጣት እፈልጋለሁ አርጊው አላደርገው አንቺ እንዲህ ካላረግሽ ራሴ እዛ መጥቼ እጅሽን ይዤ አንቺ ነው ወደ ታች መወረውርሽ አልችልም ግን ተረጋጋ ሚስተር ማስከርነርስ እንዴት ልረጋጋ गुस्सा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है ይሄ ሁሉ ቁጣ ለጤንነት ጥሩ አይደለም አንቺ መናደድ ትችያለሽ መለዋለም ይናደዳል እኔ መናደድ ሁሉ መብት የለኝም टेक दिस मेडिसिन मिस्टर मास्करेनस ይሄ መድኃኒት ውሰድ ሚስተር ማስከርነርስ እብድ ነች እብድ አንቺ ምን ነው ሰር मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए सोफिया መርፌውን አልፈልግም ሶፊያ አሁን ደህና ነኝ በቃ ደህና ሆኛለሁኝ ትንሽ ተቆጣሁ እንጂ አንቺ ስምኝ ነኝ ሶፊያ ያለ ፍላጎቴ እንዲህ ማድረጋችን ይገባኛል መተኛት ያስፈልጋል ምን ነው የምትሰሪው ሶፊያ እኔን ስምኝ አንድ ነገር ብቻ ነው የቀረኝ ጭንቅላቴ እሱን ላስብ ከዓለም ልታገር አንቺ ነቃ ልበል እንጂ ሶፊያ If you do this, Sophia, you're the most horrible woman in the world, Sophia. በጣም የዓለማችን ክፉ ሴት ነሽ ሶፊያ कर रही हूं जो डॉक्टर नायक ने कहा እኔ ዶክተር ናይክ ያለኝን ነው የማደርገው እንቅልፍ እንዲወስድ ሶፊያ ማሰብ ነው የሚያስፈልገኝ ላስብ ሶፊያ ምን ነው የምትሰሪው ጨረስኩ जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है हालांकि नींद नहीं आती है आंखों में भी अब कोई सोता है जब कोई नहीं होता तब कोई होता है जागती आंखों में भी अब कोई सोता जब कोई नहीं होता तब कोई होता है जाने किसकी बात होठों पे लाके रात रख जाती है हालांकि नींद नहीं जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है
Sugar? ስኳር Ma'am, sorry. I just. እመቤት ይቅርታ Now that you have your coffee, would you like some breakfast with it? ቡናና ቁርስ ይመቻል ጣፋጭ እመቤት በጣም ርቦኝ आपको ነበር एक अच्छी መሞቴ नाश्ते की सख्त जरूरत है। አንድ ጥሩ ቁርስ በጣም क्या पता ያስፈልጋል जेल में आपको कोई खाना पूछे या ना እስር ቤት ውስጥ ምግብ ብላ ብለው ይጠይቁ አይጠይቁ ተይ እንዳታርጊ በእናትሽ ለሰር እንዳትነግሩ እነግረዋለሁ ለሚስተር ማስከሪነርስ እነግረዋለሁ ከዛ ሬዲዮ ስቴሽን መጀመሪያ ለፖሊስ ኧረ ስሚ እባክሽ እንዳትነግሪው አንድ ነገር ከነገርሽው ራሴን ነው የምገለው እውነት Don't believe me, na? አላመንሽኝማ ይኸው Good morning, ma'am. ደህና አደርሽ እመቤት तो तुम यहाँ रेडियो स्टेशन से नहीं ከሬዲዮ ስቴሽን አይደለም አስማት ለመማር ነው የመጣኸው ዋሻኸኝ ይቅርታ ሰር पहुंचने का और कोई तरीका नहीं አንተ ጋር መድረሻ ዘዴ አጥቼ ነው क्या बात है मैं कहीं नहीं जाने वाला የትም አልሄድም जब तक आप मुझे मैजिक नहीं सिखाते ማጂክ እስክታስተምረኝ ድረስ በጣም በዛ ሰር ፖሊስ መጥራት ነው ያለብን በዚህ ሰዓት ደውይ ሶፊያ सर 1991 मॉस्को डू यू रिमेंबर उस समय आपको मर्लिन का किताब मिला था መርሊን የሚል ስያሜ ተሰጥቶ ነበር የማጂሽን ንጉስ ከሾው በኋላ የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ ከመኪናው ኋላ ሲከተል ነበር ለአንተን ለማስፈረም It was me. ያ ልጅ ነኝ እኔ You were my god. ጌታዬ ነህ You were everything that I wanted to be. ሁሉ ነገሬ ነህ መሆን የምፈልገው አንተ किया to make myself ስንት worthy. ዓመት ነው የጠበቅኩት आज मैं तैयार हूँ. አንተን ለመገናኘት ዛሬ ግን ዝግጁ ነኝ Please teach me, Merlin. እባክህን አስተምረኝ Thank you, Mr. Siddiqui. አመሰግናለሁ አቶ ስዲቂ Thank you, sir. አመሰግናለሁ ሰር कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी ገርል ፍሬንድ አለ Sorry, sir. ይቅርታ ሰር गर्लफ्रेंड ገርል ፍሬንድ አለ ሆይ नहीं अभी तक तो नहीं. አይ እስካሁን I like የለኝም to fall in love. ግን I ይኸው like women. फर्स्ट से करो कि मैं तो तुम्हें डालो। मैजिक सिखाता हूँ ማጂክ አስተምርሃለሁ और በቃ अगर एक दिन वो አመሰግናለሁ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कहे አንድ ቀን ያቺ ገርል ፍሬንድ तुम्हारी जिंदगी में या तो वो रहेगी ህይወትህ ላይ ወይ እኔ या ልኑር मैजिक ወይ ማጂክ ይኑር ብትልስ ምንድን ነው የምታደርገው छोड़ दूंगा እተዋለሁ ማንን मैजिक को. ማጂኩ Love above all else. Sir. ፍቅር ለሁል ጊዜም ነው ሰር जिंदगी भर की मेहनत किसी अजनबी के हाथ यूं ही सौंप देंगे? የእድሜ ልክ ልፋትን ለእንግዳ ልትሰጥ ነው ያለኝ ማጂክ ብቻ አይደል ከኔ ጋር ማጂክ ከሚያልቅ सिखा के जाओ እኔ አስተምሬው ብሄድ አይሻልም बंद करो सोफिया ይቅርታ ጋረጃውን ዝጊው मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ about your beautiful ፈይ Shaking hands, saying how do you አቁሚ Mama, ማጌ take me, Mama. I'm magic. እኔ አስማት ነኝ እ So your first magic trick was the raining coin. የመጀመሪያ አስማት ትርኢት ያን ቀን ነበር አይ स्माइल मामा के चेहरे पर እናቴ ፊት ላይ ደስታ ፈገግታን ለማምጣት was my first magic trick ያን የመጀመሪያ አስማት ትርኢት እሷን ማሳቂ ፈገግ ማስባል मेरा सबसे मशहूर एक्ट जिसका राज दुनिया अब तक ढूंढ रही है የሚታወቀው አርቴ ዓለም ሁሉ እስካሁን የሚፈልገው Concentrate, Omar. ትኩረቱ ማር अब अपने हाथों से उस पेपर को उसके अंजाम तक पहुंचा दो በእጄን ወረቀት መድረስ ያለበት ቦታ አድርስ तुम कर सकते हो ओमार ማድረግ ትችላለህ ኦማር Make it happen. ማድረግ ትችላለህ ये नामुमकिन है, sir. ይሄ የማይቻል ነው ሰር I'm just no good. አላቅም እኔ ጥሩ አይደለሁም መሰለኝ እኔ አልችልም अपने गुस्से को इस्तेमाल करो ቁጣህን ተጠቀመዋ Stand up and try again. አሁን ተነስና በድጋሚ ሞክር በተደጋጋሚ ስትወድቅ በድጋሚ መሞከር Rise. ለክብር ተን Tear the paper. ወረቀቱን ቅደድ Now, አሁን believe. እመን
Sir. You know, Sophia. Sophia ታውቂያለሽ? I think it's the applause I miss the most. ይመስለኛል ራሴን የፈጠርኩት። Hey Goa. Hey. To me. እንዴት Welcome ነው? back to Radio Zindagi. ወደ ሬዲዮ ህይወት እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬው ርዕስ For mercy killing. የሐዘን ግድያ ይፈቀድልኝ ነው። Euthanasia, as I like to call it. ዩትኔጂያ ሲባል ደስ ይላል። እኔ የምፈልገው ሁላችሁም እንድትደውሉ እኔ የምጠይቀው በእናንተ አመለካከት ትክክል ነው ወይስ አይደለም? ሶፊያ የመጀመሪያ ደውላ መጣችልኝ። ሃሎ ሃሎ፣ ሰር ኦማር ነኝ። ይቅርታ ስለደወልኩ እኔ ፊት ለፊት መናገር ስለማልችል አንተ እያደረክ ያለው ነገር እኔ ልክ አልመሰለኝም። አውቃለሁ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማህ፣ ግን ታውቃለህ ምርጥ ሰው ምርጥ ሰው ነህ በህይወት ያካዩአቸው። እኔ እንምለው ካንተ ማጂክ ልማር ፈልጌ አይደል ሰር፣ አንተ ለኔ ያለህ ማንነትህ አላቅም። በቃ ሰር አላቅም እንደምል፣ ግን እንድትኖር ነው የምፈልገው። በእውነት እንድትኖር ነው የምፈልገው። कहना पड़ेगा कि शो की शुरुआत तो काफी የሾው ጅማሬ expected हुई. እንዳልጠበቅኩት ነው ማለት አለብኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ኦማር፣ አመሰግናለሁ ስለደወልክ እና ለኔ ያለን ስሜት ስለገለጽክ። ጆን जावेद और गोम्स ረፈት ጃቪድ እና ጎምስ አብረውኛል። ሀይትን ሀይ ሰዎች हम सभी तुम्हारे जैसे क्वाड्राप्लेजिक्स हैं और ሁላችንም እንዳንተ አይነት ሰው ነን። የቡድናችንን ስም አውጥተናል፣ ሱፐር ዱፐር ጎድ። you are a fabulous guy यार፣ በጣም ድንቅ ሰው እና ሁላችንም በጣም እንወዳለን። ስለዚህ የጎዋ ህዝብ ፊት አንድ ነገር እናቅርብልህ፣ እምቢ አትበል። ሱፐር ዱፐር ኮች ክለብ ተቀላቀለ፣ ከኛ ጋር ወንበርን ቁጭ አድርግ። አመሰግናለሁ። ግን አሁን ወንበር ላይ መቀመጥ አልችልም። እዚህ ስለኔና ስለኔ ብቻ እየተወራ ነው እንደሚገባችሁ። ስለናንተ የግል ምርጫዬ ይትን አንተ የሚሰማ ስቃይ፣ ያን ስቃይ እኛም ተሰምቶን ያውቃል። ሙሉ በሙሉ እንረዳሃለን። ይህን እርምጃ ለምን ማንሳት እንደፈለግ እኮ ድምፃችሁን አትሰጡም። አይ ይህ ልክ አይደለም፣ አይሆንም። ሄይ ኢትን፣ ሲስተር ጁሊያ ነኝ። አንድ ነገር ልነግርህ እፈልጋለሁ። እባክሽ ሲስተር ተናገሪ። God is very kind when you're lonely. Sister Julia शायद सीधे Vatican पहुंच गई. Sister Julia ምናልባት ቀጥታ ገነት ከተት ያውም ያለ ትኬት ግን ይገባል። እሷ ማለት የምትፈልገው አዎ ለህይወት ለዩትኔጂያ እምቢ ማለቷ ነው። አንተ የጻፍከው መጽሐፍ ለመብረር ታገሉ ለልዩ ልጅ ተማሪ ልጆቻችን ራሱ መማሪያ ነው። እንደ ዳይሬክተርና እንደማንም ሆኜ ሳየው እምቢ የሚል ድምፅ ነው የምሰጠው። እኔና ጓደኞቼ በጣም አድናቂ ነን። ምርጥ ሰው ምርጥ አርጄ ባክሰ ያንተ ሾው በእውነት ለመኖር ይገፋፋል። መሞት የለብም። አይሆንም ለዩትኔጂያ እባክህ። ይመስለኛል በዚህ ሰዓት ድብርት ውስጥ ነው ያለው። ፕሮጀክት ዩትኔጂያ ከኋላ ከመደበቅ ምክር አገልግሎት ነው የሚያስፈልገው። አልናደድም። በእናንተ አይነት ቆሻሻ ሰዎች አዝናለሁ። ምስኪን ሰዎች ሸውዳችሁ አሳስታችሁ ምትሉ ደካማ ፈሪ ሰው ነው። አሁንም ንገረህ የቆሻሻ ፕሮጀክት ዩትኔጂያን ዝጋ፣ አቁም። ያለበለዚያ ምን How can you people just እንዳት ሰዎች እንዴት you don't even አንተ Thanks for your vote. ለድምፅህ አመሰግናለሁ። ዩትኔጂያ ፕሮጀክት የለም ካሁን በየቀኑ ህዝብ ድምፅ መለመን ከፈለክ እናድርገው። አዎ ማድረግ እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም ማድረግ ስላለብን።
और प्रोजेक्ट इथनेशिया को गुड बाय कहने से पहले आई थिंक ፕሮጀክት ኢትኔጃን ከመሰናበቴ በፊት አንድ ጠቃሚ ስልክ ጥሪ ሃይ ስም አለ በል ሃሎ ኢትን are you there? ኢትን እዛው ነህ? Estella. አዎ Yes, Ethan. አዎ ስቴላ ኢትን አወቅህ? It's Estella. አዎ ስቴላ देखो अपने असिस्टेंट को फोन काटने के लिए मत कहना. ረዳትን ስልኩን ዝጊው እንዳትላት አሁንም የሰው ውስጥ ማንበብ ትችላለሽ ካንተ እኮ ነው सुनने वालों የተማርኩት को बता दूं कि बहुत साल पहले ለአድማጮች ተናገሪ እስኪ ድሮ ስቴላ ረዳቴ ነበረች በጣም ጎበዝ ሰራተኛ በጣም ጥሩ से उससे गायब कर देता በአስማት ተሰውራት ነበር አየር ላይ አበራትም ነበር አንዳንዴ ቆራርጬ ድጋሚ ገጥማት ነበር እኔም ልናገር मुझे हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया. አንዴ ለዘላለም ለሁለት ከፍለኸኝ ነበር ኢትን እኔም ማውራው ስለዛን ቀን जब तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद ከአደጋ በኋላ चले जाने को कहा ከህይወቴ ውጪ ያልከኝ እኔም እንዳልከኝ አረኩ ምክንያቱም ስለተረዳው तुम्हारे कहने पर मैंने मार्क से शादी की. አንተ ባልከው መሰረት ማርክና ገባው तुम मेरी खुशी चाहते थे. ምክንያቱም አንተ ደስታዬን ስለፈለግ ተረዳው अपनी जिंदगी में फिर कभी ना मिलने का वादा लिया. በህይወቴ ድጋሚ እንዳንገናኝ ብለህ ቃል አስገባኝ ቃሌን የሁሉ አመታት ጠበቅኩ ተረድቼ በቃ ይበቃል ስቴላ ይህ ስለ ኢትኔጃ ፕሮጀክት እንጂ ስለኛ አይደለም መልስሽ ምን እንደሚሆን አውቃለሁ በእርግጠኝነት ቢሆንም ግን ከደወልሽ አይቀር ንገርኝ ምንድን ነው ያንቺ ድምፅ እሺ ነው እምቢ ና ኤስቴላ አዎ ወይ አይ የምትይኝ ስቴላ My vote is yes. ድምፄ እሺ አዎ አድርገው ነው I know a lot of people misunderstand me. አውቃለሁ በጣም ብዙ ሰዎች አይረዱህም ሊጠሉኝም ይችላሉ ሰዎች ሳይረዱ you so much. ግን በጣም ነው የምወድህ I do understand your suffering. እረዳሃለሁ ያንተን ስቃይ I do. ረዶ አመሰግናለሁ ስቴላ मुझे समझने के लिए እኔን ስለተረዳሽ and for being the first yes after እና የመጀመሪያ እሺ የሚል ድምፅ ስለሰጠሽኝ ከሁሉም wish you and Mark and the children a very happy life. እናት ለልጆችሽ መልካም ህይወት እመኝልሻለሁ ሁሉ ቀጣዩ ሙዚቃ ላንቺ ነው መርጥ ለፍቅርሽ እንዲሁ कि तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता हो कि तेरा 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 जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता शोलों की तरह खुशबू दहकता हूँ बहकता हूँ महकता हूँ कि तेरा जिक्र है या इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ बहकता हूँ चहकता
आप कौन है ये पूछने के लिए मैं कौन हूं इसका जवाब ማንነ ለመጠየቅ ማንነቴ መልስ ለመስጠት አይደለም in this discussion outside ማንን ሰው እንዲህ አይነት ውይይት ከጥያቄ ውጭ ነው life የኢትን ህይወት ላይ ለመወሰን እንዲሞት መፍቀድ ዩትኔጂያን ተፈቅደ ነበር በትክክል ሰዎች ታውቃላችሁ አሁን እውነተኛ ድጋሚ በህዝብ ድጋፍ ዳኛው እኛን ይሰማናል አሁን ይግባኝ እንጠይቅ ግን በአሁኑ ፍርድ ቤት ለብቻ ያልሄድም እኔ አብረሽ መጣል ሂጂ አንተን አላልኩም እኔ የምፈልገው ኢትን አብሮኝ እንዲሄድ አይ ጥሩ ሐሳብ አይመስለኝም በጣም ድንቅ ሐሳብ እንጂ ስንት ዓመት እዚህ ቤት ተዘግቶበት በእውነት ቆንጆ ምክንያት ለመውጣት አገኘ በአሁኑ ውጪ መውጣት እምቢ ማለት የለብም ምርጥ ሱፍ ይመቻል ባዘጋጅልህ red silk tie ከነከረባቱ and my Oxford shoes እና ኦክስፎርድ ጫማዬን sunglasses ለቲንግ መነጽር እና የኪስ ሰዓቴንም ጨምሮ and my stage hat መድረክ ሲወጣ ማደር What do you think? ምን ይመስልሻል? थोड़ी nervous. ትንሽ ተደናግጣ ግን በጣም ቆንጆ ነው። አንድ እርምጃ ድጋሚ ተጠንቀቁ እንጂ የመጨረሻ እዚህ आखिरी step. መጨረሻው ደረጃ ይኸው Get the basket ready, Maria. लगता है सीधे heaven पहुंच गया हूं ቀጥታ ገነት የገባው ነው መሰለኝ ኳድራ መጡ ፋዘር አዝናለሁ በጣም ሳልጠራ ስለመጣው ይቅርታ ችግር የለውም ትንሽ ቃል ባወራ ይቻላል ለብቻ እባካችሁ እሺ thank you አመሰግናለሁ ችግር የለም ፋዘር ተቀብያ what is it father is everything okay ምንድነው ፋዘር ሁሉም ነገር ሰላም ነው ኢትኔጂያ ፕሮጀክት እርሶ እዚህ ድረስ ድምጽ ሊሰጡኝ መጡ ይሄን ማድረግ አችልም ይሄ ሲሪየስ ጉዳይ እኮ በሬዲዮ ድምጽ ሰብስቦ የማቻ ታዲያ በኤስኤምኤስ ይሁን ፈጣሪ ነው ህይወትን የሰጠው በህይወታችን እንዲህ መጫወት መብት የለን እና እሱ መብት አለው በእኛ የመጫወት ፋዘር የፈለገውን የማድረግ እምነታችን አይፈቅድልን ለዛ እኮ ነው ቸርች አልመጣሁም ፍርድ ቤት የጠየቅኩት እግዚአብሔር ከችግር እንታገሉ እኮ ነው የሚለው ያለ እጅግር ታገሉ ለትግል እጅግር ብቻ ያስፈልግም እሱን መን መንገድ ይመራሃል አሁን ትክክለኛውን መንገድ ይጃለሁ በዚህ በር ከወጣው ትገፋኝ እባክህ of course እሺ God पे भरोसा है इसलिए तो father በእግዚአብሔር ስለማመን ነው ፋዘር ሞቼ ልገናኘው የወሰንኩት እሺ ፋዘር 1 2 3 आप ही साथ चल रहे हैं फादर እርሶም አብረው ይመጣሉ ፋዘር ኢትን जो तुम करने जा रहे हो አንተ ልታረግ ያሰብከው ወንጀል well then may the lord forgive you father ፈጣሪ ይቅር ይበለኛ ፋዘር ምክንያቱም በዚህ ወንጀል እንጂ እርሶም እጆትን ከተዋል እርሶም ፈጣሪ ይቅር ይበል You have a good life father መልካም ህይወት እመኝልዎታለሁ ፋዘር መልካም ህይወት Sophia, take my hat off. ኮፍዬን አውልቂልኝ
थोड़ी सी मीठी है जरा सी मिर्ची है 100 ग्राम जिंदगी संभाल के खर्ची है Life's good, life's beautiful, yeah. Life's a pain, yeah. Oh, yeah, it's all good. ሚስተር ማስኬነርስ ተደናግጣል? ኧረ በፍጹም ዳኛው ይደናገጥ እንጂ ዳኛው በጣም ጠንካራ ነው አሉ። Maybe he just needs to hear my story. ምናልባት ታሪክን መስማት ከፈለገ ብቸኝነት እየተሰማህ ነው? በፍጹም ከኔ ጋር አርበኞች፣ ታጋዮች፣ ተከታዮች አሉ። Your Honor, इस केस के बारे में ክቡር ዳኛ ስለዚህ ኬስ በጣም ብዙ ተወርቷል፣ ተጽፏል። ይመስለኛል ጥሩ የሚሆነው ራሳችን ከሚስተር ማስኬነርስ ብንሰማ። ለዛ ነው ፍርድ ቤት ዛሬ ይዘን የመጣ ነው። ልነግሮት የምወደው ክቡር ዳኛ ከአደጋ በኋላ ባለፉት 12 ዓመታት ሚስተር ማስኬነርስ ከቤት ወጥቶ አያውቅም። ክቡር ዳኛ ምለምኖት ቀጠሮ ሳይጀመር ሚስተር ማስኬነርስ ለፍርድ ቤቱ አንዳንድ ነገር ቢናገር ድል ስጡት። የግድ ተጎድቷል። ተረዱት። ያኔ እሺ ይሉታል፣ ተቃውሟል። ሚስተር ማስኬነርስ ምክር አገልግሎት ያስፈልገዋል። ስለዚህ መናገር አይችልም። በአሳዛኝ ድራማ ፍርድ ቤቱ ማፍሰስ አያስፈልግም። ይህ ስፔሻል ኬዝ፣ ስለዚህ ስፔሻል ዝግጅት ያስፈልገናል። እኔም ጊዜ ይፈልጋል። አቃቢ ጊዜ ከፈለግ ጊዜ ይፈቀድልሃል። ግን ትክክለኛውን ነገር ሚስደታ እንዲያወራ ፍርድ ቤት ቀጣይ ቀጠሮ ይሰጣቸው። አመሰግናለሁ። እኛም ቀጠሮ ዛሬ ለምን አይሆንም? ምን የሚጠይቀው ክቡር ዳኛ? አቃቢ ሕጉ ትንሽ ጊዜ ያስፈልገው ይሆናል። ሚስተር ማስኬነርስ በሙሉ ዝግጅት ነው የመጣው። ቢያንስ አይሰሙትም? እባክሽ ቁጭ በይ እመቤት። ይቅርታ ክቡር ዳኛ አልችልም። ይመስለኛል ፍርድ ቤት ውስጥ ያሉ ጠቅላላ ሰዎች ሚስተር ማስኬነርስ የደረሰበትን በደል ተቃውሞ መቆም አለባቸው። 14 ዓመት እንዲህ ተሰቃይቶ ፍርድ ቤት 2 ደቂቃ የለውም እንደሱ ለመስማት 14 ዓመት በቶሎ ፍርድ ቤት ሚስተር ማስኬነርስ ጥያቄውን በዚህ ሰዓት ውድቅ እንዳያደርግ ፍርድ ቤትን ችሎት መጣስ ይገባል። ሚስተር ማስኬነርስ प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। እባክሽ በቦታሽ ቁጭ በይ። ጎበዝ मिस्टर मास्करेनस ሚስተር ማስኬነርስ ይገባኛል እዚህ ለመምጣት በጣም እንደተቸገርኩ። የዚህን ኬዝ ስፔሻልነት በመመልከት ስፖርት ዲስክሪሽነሪ ፓል በሚቀጥለው ቀጠሮ ለአንተ እንዲሆን ተደርጓል። አምናለሁ የሁሉ ሰላም እንደሚሆን ሚስተር ማስኬነርስ። አብረን ምሳ እንበላለን ክቡር ዳኛ። ይህ ኬዝ በዚሁ ተጠናቋል ለዛሬ። يوزع
ኢትን ማስከረነር ሲዩት ኢትን ማስከረነር ነው አይደል? Why, Sophia? አዎ क्यों आई हो मुझे यहाँ? ለምን አመጣሽ እዚህ ሶፊያ? ትንሽ ዘና እንድትል። आज का दिन आसान नहीं था የዛሬው ቀን ቀላል አልነበረም። ስለዚህ እንዳታዝን፣ ማዘን የለም። ይሄን ለመወሰን ይመጣል። ከስንት ዓመት በኋላ እኮ ነው ከቤት የወጣው። ስለዚህ ጥሩ ሀሳብ መዝናናት ይመስለኛል። አላቅም ስለዚህ ነገር ግን እነሱ በጣም እየተዝናኑብኝ ነው። You want to buy me a drink? መጠጥ ልትገዢልኝ ፈልገሽ ነው? ይቅርታ። Good evening, Mr. Mascarenhas. እንዴት ዋልክ ሚስተር ማስከሬነርስ? እንኳን ደህና መጣው ወደ ሬስቶራንታችን። ምን እንጣለ ሰር? ተመልካችና ድምጽ ለሊት ሁሉ ፈጀብኝ። ቃሌን ሳዘጋጅ ዳኛው ጭራሽ አልሰማኝ። ሰው አለ ብናገር የሚሰማኝ? ሳስበው ማንም የለም እዚህ። And for Mr. Mascarenhas, chicken soup and breadsticks, please. እና ለሱ ዶሮ ሾርባ። You man, fun for you and ለእናንተ መዝናናት ለባሩ ለኔ። ይሄ ነው መዝናናት በሶፊያ ስታይል። አረ ማለት ችግር የለም ኦማር። इनके तानों के बिना तो दिन हम दोनों के लिए अधूरा रहता है. ካልወቀሰኝማ ቀኑ ለሁለታችንም ሙሉ አይሆንም፣ አይሞላልኝ። ክቡራና ክቡራት፣ አንድ ለልዩ እንግዳችን ለዚህ ምሽት ለጓው ተወዳጅ የኢተን ማስከሬነርስ ቤታችን ይገኛል። ይሄ ዘፈን በይበልጥ ለሱ ነው የተመረጠው እና ለቆንጆ አማካሪ मुझे कुछ भी समझ नहीं
የሚገርም Is that really you, Mama? አንቺ ነሽ እውነት ማይ? Oh, I missed you, Mama. ናፍቀሽ ነበርማ። እንዴት ነሽ? I'm fine. ደህና ነኝ። बस तुम्हें देखने का मन हुआ. በቃ አንተ ማየት አሰኘኝና ደስ ነው ያለኝ በመምጣትሽ ማይ። कितना मन कर रहा था तुमसे मिलने का. አንቺ መገናኘት ውስጤ ሲፈልግ मैं फोन ነበር። करने वाला था. ስልክም ልደውል ነበር ውሸታ። በፈጽሞ አልደውልም። कि मैं तुम्हें आकर मिलूं. እዚህ መጥቼ እንዳገኘም አትፈልግም ነበር። የኔ አስማተኛ እኮ ነህ ግን መደወል አይጠበቅብህም ለኔ። For a miracle for you, my son. ላንተ ተአምር ስል እኔ ቀርቤ መጣሁኝ። ደስ ይላል Pray ማለት that I can lift these arms and ጸልይም give ነበር you a big hug. በደም መተሽ እንድታቅፊ። መኖር በክብር ኑር እንጂ हम सब जानते हैं कि ये कोई ሁላችንም मामूली केस እናውቃለን ይሄ ተራኬዝ है। እንዳለው इसीलिए इस मुल्क के कानूनी ስለዚህ इतिहास में शायद በዚህ ሀገር पहली बार በህጋዊ सुनवाई ታሪክ कोर्ट में ना ለመጀመሪያ होकर ጊዜ ቀጠሮ ፍርድ ቤት ሳይሆን ተትቶ አንተው ቤቱ I request all እና present ሁሉንም maintain አቅራቢዎች the decorum የምለምነው of the court. ፍርድ እንደ ፍርድ ቤት እንድታደርጉት ሁሉም Please ነገር begin the ሚስደታ proceedings. Your Honor, ቀጥ ያንቺ ክቡር ዳኛ ये है मेरे क्लाइंट ይሄ እኔ ደንበኛ ሚስተር ኢትን ማስከሬነርስ इन्होंने अपने ይባላል पूरे होश और आवाज में ንቁ ሆኖ mercy के लिए ጤነኛውን अच्छा मृत्यु की የሐዘን petition ግድያ filed. ፍላጎቱን And we would like to አስገብቷል argue that ፋይሉ no human being would willingly ask for death ማንም unless they've ሰው reached a ሞትን stage of አይወድም such suffering or ግን suffering በእውነት to our ስቃይ ላይ ነው comprehension ያለ समझ नहीं पाएंगे. እኔና እርሶ መቼም So, Honor, ማንረዳው I'd like to ስቃይ ላይ open the ነው case with Dr. ክቡር ዳኛ ይህን ኬዝ ከዶክተር ጋር መክፈት ፈልጋል Mr. ዶክተር Mascarenhas ናይክ की present condition के बारे में የማስከሬነርስ ስላለበት ሁኔታ ትነግረን ጥሩ አይደል पिछले 6 महीनों में his ባለፉት 6 liver ወራት functions have deteriorated rapidly. उनका दिल ኩላሊቱ थोड़ा ጉበቱ कमजोर हो चुका है. ልቡ ትንሽ He ደካማ regularly እየሆነ needs ነው dialysis. और जिस እና तरह በዳያላሲስ इनकी ነው हालत ኩላሊቱ बिगड़ रही है, ያለው कुछ दिनों में ያለበት सांस ሁኔታ लेने के लिए भी शायद በጥቂት ventilator ቀን ውስጥ की ለመተንፈስ जरूरत ራሱ हो. ቬንቲሌተር ያስፈልገዋል सुधार की कोई भी ያለበትን ሁኔታ የመለወጥ ተስፋ አለ ሁሉንም ሞክረን አይተነዋል ሰርጀሪ ሜዲኬሽን ፊዚዮቴራፒ This is as normal as he can be. ምንም ኖርማል መሆን አይችልም ዶክተር ናይክ स्टैम्प पेपर पर लिखकर दस्तखत करेंगे ተፈረመልናል እዚህ ወረቀት ላይ ምንም የመዳን ቻንስ የለውም ብለህ कोई भी नहीं कह सकता. በእንደዚህ እርግጠኝነትማ ማንም አይናገርም ሳይንስ እኮ በጣም ብዙ ተአምር አለው ከሚሊዮን አንድ እድል ይባላል እና ሚስተር ማስከሬነርስ ከሚሊዮን አንዱ ሊሆን ይችላል एक डॉक्टर होने के नाते क्या አንድ ዶክተር እንደመሆንህ सहमत है በሱ ውሳኔ ትስማማለህ मेरा አልስማማም पेशा मुझे जिंदगी बचाना ሙያዬ ህይወትን ማዳን እንጂ और मुझे የሚያስተምረኝ लगता है कि እና this is ይመስለኛል Ethan's personal decision. የኢትን የግል ውሳኔ እና ስታስበው को सहने वाले मिस्टर ይህን मैस्करेनस ስቃውን እየቻለ ያሉ ሚስተር ማስከሬነርስ ምድር ላይ ብቸኛ ነው አይደለም ሌላም ይኖራሉ እና ታዲያ ሁሉም የያዘን ግድያ ፋይል ያስገባዋ አያያያ ሚስተር አቃቢ ህግ ማንም እንዲህ አላለም ማንም የያዘን ግድያ ይግባኝ ይጠይቅ እናውቃለን የእያንዳንዱ በሽተኛ ፍላጎት ይለያያል ክቡር ዳኛ እንዳልተማረ አቃቢ ህግ የሆነ ሚስተር ማስከሬነርስ ይህን ፋይል ያስገባ የመጀመሪያ በሽተኛ አይደለም እስኪ ፋይል አገላብጡ አንድ አባት ለልጁ ዩትኔዥያን ጠየቀ አንድ ሚስት ለባሏ ዘመዶች ልጅ እኛ ኮርስ ውስጥ በሺ የሚቆጠር ኬስ ተጠራቅመዋል ግን የኛ ፍትህ ሲስተም ጸጥ ብሏል ለምን ምክንያቱም ሰዎች ለተሳሳተ ነገር ይገለገሉበታል ሚስተር ማስከሬነርስን የመሰሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት እንዲሆን አልፈቀዱም Silence, please. ጸጥታ No እባካችሁ interruptions. እንዳትረብሹ Prosecutor, your next witness. አቃቢ ህግ ቀጣይ ምስክር ካለ ኦማር आप तो कई दिनों से इस घर में በጣም ብዙ ጊዜ እዚህ ቤት ነው የምትኖረው አዎ सीख रहे हैं आप አስማት እየተማርክ አዎ እንዴት አይነት ሰው ነው ሚስተር ማስከሬነርስ ቁጥር አንድ ጂኒየስ ये जो लोग जीनियस होते हैं ना अक्सर ግን ጂኒየስ ሰዎች እኮ ሁሉ ጊዜ ያው ትንሽ እብድ ናቸው አይደል अजीब सी हरकतें करते የሚገርም ስራ ነው የሚሰሩት ታላቅ ቲቸር ነው ቀልድህን ነው ቀልዴ ነው जब मैं गलती ቀልዳ እቀልዳለሁ ጥፋት ስሰራ ይቆጣኛል ይናደዳል አዎ गुस्सा होते तो क्या करते हैं ሲናደድ ምን ያደርጋል
गुस्से में सर कभी-कभी हमें प्लेट्स तोड़ने के लिए कहते हैं ተናዶ ሳንሰበሩልኝ ይላል एक बार जब አንዴ बाहर से फूल की जगह एक रैबिट निकल आया በማረበኔ በአበባ ፋንታ ራቢት ሳወጣ ጥንቸል በጣም ተናዶ पूरी रात घर के बाहर बारिश ሌሊቱ ሙሉ ከቤት ውጪ በዝናብ ቁም በተደጋጋሚ ያለኝ ቅጣቱ በጣም ምርጥ ደስ ነው ያለኝ ሌሊቱ ሙሉ በዝናብ ከቤት ውጪ አው ጥፋቴ ነው አመሰግናለሁ ሚስተር ሲዲኪ Point to be noted, Your ክብር Honor. ይሄ ነጥብ ይያዝልኝ ክብር ዳኝ ይሄ ሰው ኢተን ማስከረነርስ በትክክል የሆነ ጭንቅላቱ በሽተኛ ነው እንደሰማ ነው እንደዛ አይደለም ያልኩት ጨርሳ ተቃውሞ አይፈቀድም ሚስተር ሲዲኪ በቃ Please proceed. እባክህን ቀጥል አመሰግናለሁ ክብር As I was saying, እና እንደምለው दिमागी हालत ठीक नहीं ጭንቅላቱ ደህና አይደለም ይሰው प्लेटें तोड़वाना የቤተሰቦች ሳንስበሩ ይላል ተማሪው ለሊቱ ሙሉ ቁጭ በሬዲዮ ዩትኔጂያ ፕሮጀክት ሰርቶ ድምጽ በለበለ ራሱን ለመግደል ይሄ የእብድ ሰው ጭንቅላት ስራ ካልሆነ የምንድን ይላል ጊዜ ማባከን ነው ማለት አንድ ሰከንድ ጊዜ ማባከን ነው क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहना चाहते हैं አቃቢ ህግ ማለት የሚፈልገው ዩትኔጂያን የመሰለ ሲሪየስ ጉዳይ ህግ ሲስተማችን ዛሬ የሚከራከርበት ጊዜ ማባከን ነው አዎ ተቃውሞሽ ልክ ነው ቃል እየተጠቀምክ አቃቢ ቀጣይ ምስክር የሚጠይቁካል Please explain. ዘሩዲሱዛ እስኪ አብራሪ ከሚስተር ማስከረነርስ ጋር ምን ዝምድና ነው ያለሽ ባለፉት 12 አመት ሙሉ የሱ ነርስ ነኝ आप एक नर्स के लिए बेहद खूबसूरत है በጣም ቆንጆ ነሽ ለጠባቂነት አሁን ከዚህ ኬዝ ምን አገናኘ ነገር ግንኙነት አለው ሚስተር ማስከረነርስ መች ነገረሽ ይሄን ነገር ጋዜጣ ላይ አንብቤ ነው ያወቅሁት አልተስማማሽም ነበር እኔ ነርሱ እኮ ड्यूटी है कि मैं उन्हें किसी तरह की ስራዬ तकलीफ ना दूं ከምንም ችግር ማዳን ነው ግን ስቃዩ ተሰምቶኛል ይሰማኛል ስቃዩ አልጨረስኩም ስቃዩ በጣም ብዙ ስቃዩ ለመጨረስ እሱን መርዳት ነው የምትፈልጊው በዛ ፋንታ ልትጠቀሚኝ ፈልግሽ ማለት ወይዘሮ ሶፊያ ዲሱዛ ቆንጆ ሴት ለእንደዚህ አይነት ሰው ለነገሯ ለምን ታባክናለች ቆይ ለምን ቤተሰቡ ነች የቤት ስራ ፍቺ ወረቀት ባሏንም ልትፈታ ካስገብታለች ለምን ለአንድ በሽተኛ 12 ዓመት ሁሉ ለተንከባከበችው ምን መሰላችሁ ነገሩ እሱን ተንከባክባ 12 ዓመት ሰለቻት መገላገል ፈለገች አሁን ከሱ እና የዚህ ቤት ድሎት ህይወት ውስጥ መዝናናት ፈለገች ሚስተር ማስከረነርስ ሀብታም ሰው ሀብታም በሽተኞች ለነርሶቻቸው ለጠባቂዎቻቸው ሁሉንም ሀብት ንብረት ጥለው ስለሚሄዱ አይደለም የእውነት አይደለም Your Honor, ክቡር ዳኛ here are his financial papers. የገንዘቡ ፋይናንሻል ወረቀቱ एक गिरवी घर ቤቱ ተይዟል लाखों के कर्जे ብዙ ዕዳ አለበት በመቶች የሚቆጠሩ አንድ ባንክ አካውንት जिसमें सोफिया को देने के लिए शायद ለሶፊያ የሚከፍላት 2 महीने की तनख्वाह भी नहीं हो የሁለት ወር ደሞዝ ራሱ የለው No, I want to add something here on. ማወቅ እንድታውቁ अगर መፈልገው कोई ነገር एक इंसान है አንድ जिसका ሰው मिस्टर मास्करेनस की जिंदगी पे हक የሚስተር ማስከረነርስ ለህይወት መብት አለው ከተባለ ከራሱም በላይ ሶፊያ ነች she's been more than a nurse to him. ከልክ በላይ ብዙ ነገር አድርጋለች እንደ ጓደኛ እንደ ፍቅረኛ even a wife. እንደሚስም ሆና ራሱ And that is the truth. እና ይሄ ነው እውነታው ክቡር ዳኛ मैम आपका बेटा एक बहुत बड़ा अचीवर है ልጆት በጣም ትልቅ ጂኒየስ ነው እናውቃለን ሁላችንም በጣም ይኮሩ ይሆናል እኮራለሁ በጣም ነው የሚወዱት እሱ አዎ तो फिर आप उसके साथ እና क्यों नहीं रहती ለምን አብረውት አይኖሩ የኢትን ፍላጎት ነው አብሬው እንዳልኖር वो नहीं चाहता कि मैं እሱ አልፈለገም እንዲሆኑ እንዳየው पिटीशन से सहमत है डू यू एग्री ይስማማሉ እርሱ ባለው ነገር እናቱ እኮ ነው I gave him life. ህይወትን የሰጠሁት ኢተን का अपनी ግን जिंदगी पर हक है አምናለሁ ህይወቱ ላይ ራሱ መብት አለው ህይወቱ ወይ ማን ነች እኔ ነው से जन्म दिया ስለወለድኩት ነው የዶክተር ናይክ ነው ህይወቱ እሱ ስላዳን ነው የሶፊያ हर रोज उसकी देखभाल እሷ በየቀኑ ስለምትንከባከበው ነው የዴቪያኒ ነው ምክንያቱም ለሱ ስለታገለች ነው የአቃቢ ህጉ ያንተ ህይወት ነው አንተ ጥያቄ ስላነሳህበት ነው ወይስ የዳኛው የእርሶ ነው ህይወቱ फैसला आपके हाथ में है ፈራጁ እርሶ ስለሆኑ ብቻ ये जिंदगी ይሄ ህይወት सिर्फ የሱ ብቻ ነው የኢተን እባካችሁ
Give my son the dignity guaranteed under Article 21. ለልጄ የክብር ዋስትና ስጡት በአርቲክል 21 መሰረት अगर आपका बेटा इस काम में आपकी मदद मांगे የርሶ ልጅ በዚህ ስራ እርዳታ ቢጠይቁት एक बेटे की जान लेने में क्या उसकी अपनी ልጅን ለመግደል የገዛ እናት አባሪ ትሆናለች ትረዳዋለች አው I will. ረዳዋል I want his pain to stop. ስቃዩን ለማቆም ስል I want his suffering to stop. ካለበት ስቃይ እንዲቆም ስለው I want his pain to stop. ህመሙን ለማቆም አዎ አድርጓል I love you, my son. እወድሃለሁ የኔ ልጅ No more questions. ሌላ ምንም ጥያቄ የለኝም मैंने सभी विटनेस को እኔ ሁሉንም ምስክሮች बारीकी से सुना በደንብ አድምጫለሁ मिस्टर እና मैस्करेनस ሚስተር ማስከሬነርስ कुछ कहना चाहेंगे አንተ መናገር የምትፈልገው ነገር ይኖራል Well, if you allow me, Your Honor, እርሶ ከፈቀዱልኝ ክቡር ዳኛ मैं आपको एक እኔ मैजिक ट्रिक दिखाना चाहूंगा አንድ ትርኢት የሆነ አስማት ላሳየው ተወዳለሁ All right. Go ahead. እሺ ቀጥል Omar, ኦማር oh, I need a volunteer. Mr. Prosecutor, ሚስተር ቮለንተሪ የፍቅር ሰው አቃቢ ህግ ትረዳኝ आपको इस ማለት बॉक्स में रहना है. እዚህ ሳጥን ውስጥ ግባ 60 seconds, Mr. Prosecutor. और मैं 60 आपको seconds. ब्रांड न्यू दुनिया में ले जाऊंगा. አዲስ ብራንድ ያለው ዓለም ላይ ወስድሃለሁ እመነኝ Great fun. ደስ ይልሃል Okay. እሺ 60 seconds, Mr. Prosecutor. 60 ሰከንድ ሚስተር አቃቢ ህግ लगता है आज बारिश होगी, Your Honor. ዛሬ ዝናብ ይመጣል I hope መሰለኝ you're ክቡር carrying your ዳኛ umbrella. बारिश ጃንጥላ መያዝ अच्छी ነበረበት खासी धूप है बाहर Let's ፀሐይ get to አይደል the point, እንዲዎች Mr. Mascarenas. ወደ ነጥቡ Your ግባ magic ሚስተር trick. ማስከሬነርስ Oh, I አስማት love ትርኢት ጋር Hawaiian the ኦይ ይወዱታል ዝናብማል बारिश में कभी-कभी मेरे छत से पानी टपकता है, Your Honor. ዝናብ ሲዘንብ አንዳንዴ ጣሪያ ያፈሳል So ምን I ነው have ነገሩ rains inside and the outside. It's really እና quite ይገባል ወደ ቤቴ በጣም ያስቃል እኮ This is your idea of a magic trick. Thank you very much. Please, የአስማት Mr. ትርኢት Prosecutor, በጣም ነው बाहर የማመሰግነው निकालिए. ሚስተር አቃቢ ህግን አውጣው ሰዓቱ ገና ነው Timing is everything. ሰዓት ነው ሁሉም ነገር ለአስማት Mr. Mascarenas, ሚስተር ማስከሬነርስ let him free or I'll have you held for contempt of court. አስወጣው ያለበለዚያ ፍርድ ቤት ችሎትን በመጣስ Mr. ወንጀል ትከሰሳል ሚስተር ማስከሬነርስ ኦማር क्या मजाक है ምን አይቀልድ This is funny. የሚያስቅ ይመስላል पता है कैसी घुटन होती है ውስጥ እንዴት እንደሚጨንቅ ታውቃለህ መንቀሳቀስ አልቻልኩም 60 ሰከንድ Ethan Mascarenas की जिंदगी के 60 seconds. የኢትን ማስከሬነርስ ህይወት አንተ 60 ሰከንድ መታገስ አልቻልኩም 60 seconds. Mr. 60 Prosecutor. ሰከንድ ሚስተር አቃቢ ህግ That's all, Your Honor. ጨርሻለሁ ክቡር ዳኛ मैंने कहा था ना, Your Honor. ነግሬ ነበር ክቡር ዳኛ ዛሬ ये ይዘንባል कब तक नहीं रुकेगी? አይቆምም तक በቃ आप मेरे फेवर में जजमेंट नहीं देंगे. አንተ ለኔ ዳኛውን እስክትፈርድ ድረስ
አረታ Oh, that's cool. አረ ቆንጆ ነው እንዴ? Okay. እሺ እሺ You want to play? መጫወት ነው የምትፈልጊው? All right, come on. Just do it. እሺ በይ እናርግ ነይ Boom. 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 Whoa. Puri fauj le aaye. ሙሉ ሰራዊትሽን ይዘሽ መጣሽ። ገኔም አንድ ወታደር አለኝ አሳይሻለሁ። ኦማር Ek soldier down. አንድ ወታደር ሞቷል። I forgot my trump card. ግን ሌላ ማንነቴን አሳይቻለሁ። እናቴ አለች። ማዬ ሰሚኛለሽ ማዬ? बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है ये जो बारिश है देखो ना ये जो बारिश है इसमें तेरी बाहों में मर बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है Good morning, Mr. Mascarenhas. እንዴት አደርክ ሚስተር ማስከሬነርስ? ልክ ነበር ያልከው። ዘነበዛ በጌታ ደህና ነህ አንተ? እኔ ጣራ ወይኔ ጌታ ሚስተር ማስከሬነርስ ለሊቱ ሙሉ እንዲሁ አሳለፍክ። ሰው አትጠራም እንዴ? ኡማር ነበር። ሶፊያ ኡማር Where are you? የት ነው ያለው? ሮዚ ማሪያ አቤት እመቤት ኑ በፍጥነት I had a weird dream last night, Sophia. ምርጥ ህልም አየሁ ትናንት ማታ። ምንድን ነው እሱ? የት ነበርክ አንተ? ሰር ወይኔ ወንበር አንቺ ክፍሌ ተኝቼ ነበር እኮ እኔ። ስንት ነገርኩ ሌሊቱን ናና ቼክ አድርገው። በፍጹም እንዲህ እንዲሆን አላደርግም ነበር እኔ እባክህ። ደህና ነኝ። हमेशा गलती मेरी है ना ሁሌ ጥፋቱ የኔ ነው። እንደ ህፃን ማቱን አቁም። ልብስ አምጪ። ደህና ነህ አንተ? አዎ እማዬን ቀስቅሳት ሂድና እርቦኛል በጣም። ሁላችንም አንድ ላይ ቁርስ እንብላ። ይቅርታ ሰር። ደህና ነኝ ሶፊያ። ይሄ ነው ትንሽ ስቃይ ማለት። ሶፊያ ሶፊያ अब क्या हुआ? አሁን ደግሞ ምን ሆንክ? मामा इज़ाबेल እናትዬ የሉ मामा इज़ाबेल अब नहीं रही በህይወት የሉም። Lord, hear our prayer. Let our faith be our consolation and eternal life. ጸሎታችን ሁሌም ተስፋችን በሱ ጎን እንድትቀመጥ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ናት። የሚስቀው ፊቷን ሁሌ እናስታውሰዋለን። በጣም የምትወደው ለሰዎችን ደስታ መስጠት። አንድ ቀን ምን አለችኝ ፋዘር See them bloom for me and you, and I think to myself,
What a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, the dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Welcome back to Radio እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ሬዲዮ ህይወት። ናም ኢተን ማስክሬነስ እኔ ኢተን ማስክሬነርስ ነኝ። የላይፍ बहुत छोटी है दोस्तों። ህይወት በጣም አጭር ነች ጓደኞች። break the rules እና ህግ ጣሱ፣ ተነሱ፣ ቶሎ ይቅር በሉ፣ ረጋ ብላችሁ ሳሙ። ፍቅር የእውነት አድርጉ። ፍቅር ከቁጥጥር ውጭ ነው። በፍጹም በምንም ነገር በመሳቃችሁ አለመቆጨትን ተማሩ። ሃሉ ጓደኞች፣ ሃይትን बहुत अफसोस हुआ मामा के बारे में सुनकर। ስለናት ሰምቼ በጣም ነው ያዘንኩት። ምርጥ ነበረች። मुझे मालूम है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, तुम्हारी इंस्पिरेशन। አውቃለሁ ያንተ ጥንካሬ፣ ያንተ ኢንስፒሬሽን እሷ። तुम भी अपनी जिंदगी उसी जज्बे के साथ जी सको। ተስፋ አደርጋለሁ ህይወትን በዛው ስሜት እንደምትኖር። ያሲር Happy birthday, Yasir. መልካም ልደት ያሲር። አስታወስከው? እኔ ምንም አልረሳም። Ladies and gentlemen, let me introduce ክብራና you. ክብራችሁ ላስተዋውቃችሁ። Yasir Siddiqui. ያሲር ሲድቂ एक जमाने में मेरा सबसे अच्छा दोस्त। በሆነ ጊዜ ጥሩ ጓደኛዬ ነበር። मैजिक की दुनिया में सबसे बड़ा ማጂክ ዓለም ላይ በጣም ትልቅ ስም ያለው ተውይትን ሁለታችንም እናውቃለን። ከኔ በላይ አንድ ትልቅ ስም ነበር፣ ያንተ ስም not me እንጂ እኔ አይደለም። አንተ ነበርክ ታላቁ። በቀላሉ እንዴት እንዲያልክ ያሲር? please Ethan እባክህ ኢትን፣ what I did to you አንተ ሌላ አረኩት ነገር please forgive me። ይቅር በለኝ። ማንን ይቅር ልበል ያሲር? አንተማ ሞተሃል። You died that night, Yasir. ያኔ ማታ ነው ለኔ ሞትክ። So ladies and gentlemen, that's more እና ክብራና ክብራት of a great magician that once lived. የሞተው ታላቁ ማጂሽን My best friend. ለቤስት ጓደኛዬ ነበር። ጎበዝ ጎበዝ።
Look at that. እንዴት ነው? በጣም ድንቅ ነው። ያን ያለ ያስጠላ። तो तुम्हारा पहला मैजिक शो इन 50 የመጀመሪያ ማጂክ ሾው በ15 ቀን ውስጥ finally leaving. መጨረሻ ላይ አገኘ። Back expect. Yes. मेरे भी. ተዘጋጀ አሁንም सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सर አንድ ነገር ልነግርህ እፈልጋለሁ थैंक यू फॉर बीइंग माय टीचर አመሰግናለሁ ቲቸሬ ስለሆንክ मैं जा रहा हूं बुलाना አሁን መሄዴ ነው ሁሌም ማረሳህ आपके साथ बिताया हुआ ካንተ ጋር ሳለፍኩትን እያንዳንዱ ደቂቃውን ሊያስታውሰዋለሁ እና አዎ ትናፍቀኛለህም እንጂ all finished ጨረስክ አይ मुझे एक कन्फेशन करना है सर አንድ መናዘዝ የምፈልገው ነገር አለ मैं यासीर सिद्दीकी का बेटा यासीर सिद्दीकी ልጅ ነኝ आप जानते थे सर ታውቅ ነበር सर फिर भी आपने मुझे मैजिक सिखाया ግን ማጂክ አስተማርከኝ what do I say አዎ ምን ልንገርህ ታዲያ ምን ልበልህ they just don't make men like me anymore ሌላ ሰው ሳልፈጥር መሄድ አልችልም rise ተነስ ለክብር for all the smiles जो तुमने दिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है የሁሉ ፈገግታ ለኔ ስጦታዬ right there በላው what is this ምንድነው እሱ ማጂክ አንተ ዝም ሰራል ፍርድ ቤት ከልክሏል ነበር እኔ እንዳትገናኝ ነውጣ एनिवर्सरी መልካም የጋብቻ ክብረ በዓል ምንድነው እሱ አብረን ማንኖር ከሆነ ሂዱታ ከዚህ मुझे यहाँ से बाहर निकालकर दूसरे እኔ आदमी के ከዚህ बेडरूम में तुम क्या አባረሽ करने वाले የሌላ ሰው መኝታ ክፍል ውስጥ ምንድነው ሰር ምንድነው እሱ ሶፊያ ማን ነው እሱ አይ ምንም አይደለም ሚስተር ማስኬረነስ डिस्टर्ब यू ረበሽኩ रियली सॉरी በጣም ይቅር मिस्टर मास्करेनस ሚስተር ማስኬረነስ እኔ ሶፊያ ባል ግን እሷ ረሳች ተስፋ አደርጋለሁ አንተ እንደምታስታውሰኝ እኔ ዴቪን ዲሱዛ can't say it's a pleasure of course ስላገኘው ደስ ብሎኛል አዎ ደስ ይላል ሄይ मुझे देखने दो उसे ये लेओस ये हाथ भी नहीं मिला सकता መጨበጥ ራሱ ማይችል तुम मुझे छोड़ रही ለዚህ ቬጀቴብል አትክልት ብለሽ ነው የምታ ከእንዳንተ ለቁራን ይሻል आई लव यू ቀልድ መሆን ነው ቀልዱ ተመቸኝ ነኝ प्रेजेंट ስጦታ हाथ मत लगाओ इसे እንዳትነካው እሱ हस्बैंड से ज्यादा तुम्हें अभी ከባልሽ በላይ ምን ነው የሚያደርገው ለሱ የምን ባል ሶፊያ just come back for an anniversary አውሬ ነው አውሬ ሁሌም እዚህ ያለው ባል अपनी पेंटिंग्स की परवाह है इंसान ለስዕል ነው የምታስበው እንጂ ለሚስት አትጨነቅ
I'm just ምንድን ነው painting የምትሰራው? just her face, you know. Nothing ሰዓሊ else. ነኝ። Leave her alone, okay? ተዋት ማስከሪነርስ አንተ ቆይ I'm a painter. ስማኝ I need freedom. I need love. ሰዓሊ ነፃነት ይፈልጋል ፍቅር ይፈልጋል እሷ አትስጠኝ ገባ ውጣ ከዚህ I'm your husband. እኔ ባልሽ ነኝ እንዳትነካት Don't touch her, you coward. አንተ ደካማ እንዳነካት अगर तुम इसे छोड़ा तो አንተ ብትነካት ምን ልታረግ ሶፊያ ምን ልታረግ उसे मत मारो प्लीज. እባክህን አትምታት በጣም ብዙ ስቃይ አለ አይኔ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ያት ምክንያቱም ከዚህ በኋላ እዚህ ተመልሰህ አትመጣ ታስፈልገኛለች ለኔ እኔ ስዕሌ ልክልሃለሁ እሺ እሷን ስጭ इथन तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं लग रही है मेडिकल रिपोर्ट ደስ አይልም ደናም አይደለም मैं तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाला हूं ወደ ሆስፒታል አዘዋውረህ ነው तुम हल्ला करोगे but that's it ትጮዋለህ ምን ትላለህ ቃሉ እንደምትታገል እዚህ ማንም ይጠብቅሃል በትክክል መድኃኒት አትወስድ በትክክል ምግብ አትበላ ሰው አትሰማ इस घर की हालत तो देखो ቤቱን ራሱ ይኸው कभी भी गिर सकती है माय फ्रेंड ጣራው ሊወድቅ ይችላል በምንም ሰዓት ወዳጄ እኔ እዚህ እንድትኖር አልፈቅድልህም ሆስፒታል ነው በቃ Hey, by the way, आज सुबह मैंने सोफिया से बात की ዛሬ ጠዋት ሶፊያን አናገርኳት तुम्हारे बारे में पूछ रही थी ስላንተ ጠየቀች ምን አለች थोड़ा वक्त लगेगा वापस आने ትንሽ ጊዜ ፈጃለሁ ለመመለስ ግን ትመለሳለች ኢትን तुम उसकी चिंता मत करो वो अपना ख्याल አንተ ለሷ እንዳትጨነቅ ራሷን መጠበቅ ትችላለች ታጋይ ነች और मैंने हॉस्पिटल को कह दिया कि እና ለሆስፒታሉም ተናግሬያለሁ जब तक वो वापस नहीं आए እሷ ተመልሳ እስክትመጣ एक और नर्स का इंतजाम करने के लिए ሌላ አንድ ነርስ እንዲያዘጋጁ हम बने हुए हैं आपके साथ आज की सबसे बड़ी खबर पर ዛሬው ትልቅ ዜና ላይ አብረናችሁ መተናል आज गोवा हाई कोर्ट में የጎዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት मृत्यु की अपील पर फैसला የኢትን ማስከረነርስ ፍላጎት ይወስናል በሂንዱስታን ጥቁር ታሪክ ምን አይነት ተቀን ይሆናል እስኪ እንሂድ ራዲካ ተልቫር ጋር ከጎዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጋር በተከታታይ ከዚህ ዜና የምታገናኘን ራዲካ ምን ይመስልሻል እሱ መናገር ይከብዳል ሰሮች ሁሉም ተስፋ አላቸው ዳኛው ራጀን በብዕሩ ታሪካዊ ውሳኔ እንደሚወስድ ግን ህጋዊ ሲስተማችን አዲስ አቅጣጫ ያገኛል በጥቂት ሰዓት ውስጥ የሚታወቅ ነገር ነው እንደምታዩት ኮሪደሩ ባዶ ነው ምክንያቱም ጠቅላላ ሰዎች ኮርቱም ውስጥ ተሰብስበዋል በተስፋ ፍርዱን ለመጠበቅ እና ሁሉም መልካም እድል ለኢትል ማስከረነርስ ይያሉ የቀረቡ ጠቅላላ ቃላትና እዚህ ኬዝ ውስጥ ያሉ ውስብስብ ነገሮች ካስተዋለ በኋላ የፍርድ ቤት እዚህ ውጤት ላይ ደርሰዋል ሚስተር ኢትል ማስከረነርስ በፍላጎት ልሙት ያለው የማይቻል ነገር በሰብአዊነት ሚስተር ማስከረነርስ ሁኔታው እየተበላሸ ችግር ላይ እንደሆነ ይረዳል የፍርድ ቤት ማንም ሰው ህይወቱን በፍቃዱ እንዲያጠፋ መፍቀድ አይችልም ስለዚህ ውድቅ ሆኗል ጥያቄ አሁን በሰማነው ዜና መሰረት ኢትን ማስከረነርስ ኬዙን ተሸንፏል በፍላጎት ልሙት ያለው ታሪካዊ ቀኑ ታሪካዊ ምርጫው እምቢታ መኖር አለበት ወደደው እስትንፋሱን አልወደደውም This is Radhika Talwar for News Time. Radhika Talwar ne Kasen Forze. धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ कि इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं कि इस समय तो
धुंधली धुंधली शाम हुई You're back. ተመለሽ टीवी पर न्यूज़ देखी होगी በቲቪ ዜና አይተሽ भाग के चली आई ड्यूटी पर እና ጠፍተሽ እየሮጥሽ መጣሽ ወደ ስራ ያለዚህ ቬጂቴብል መኖራችሁማ Of course I can't live without you. አዎ ያላንተ መኖር አልችልም You're a mess. ናፈኩሽ So are you. እናንተስ በጣም ደስ ነው क्योंकि मैं अपना केस हार गया ምክንያቱም ኬዜን ተሸነፍኩ እኔ ኬዜን አሸነፍኩ ፍቺ አገኘ I am free now. ነፃ ነኝ እንኳን ደስ ያለሽ Mr. Mascarenhas. Mr. Mascarenhas मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने में आपकी मदद कर सकती हूँ እኔ አንተ ምኞት ለማሳካት ረዳሃል I can help you. ልረዳህ እችላለሁ Euthanasia. Euthanasia. Sophia. I really mean Sophia. የምሬ ነው የምልህ አደርገዋለሁ ሰር አትጠራጠረኝ सोच समझ के बोल रही हूँ አስቤበት ነው እየተናገርኩ ያለው आपकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है ያንተ ደስታ ለኔ ሁሉ ነገሬ ነው ሁሉም ነገሬ ሀቅ ነው የምልህ እስር ቤት ልገቢ ትችያለሽ እኮ ሶፊያ 10 ዓመት 20 ዓመት 40 ዓመት ምንም ይሁን आपकी इस उम्र कैद के सामने እዚህ እድሜ ልክ ፍርድ በታየበት ያ ፍርድ ትንሽ ተራ ነገር ነው አይደል इतना प्यार करती है मुझे ይሄን ያህል ትወጂኛለሽ ወይኔ Will you marry me, Sophia? ታገብኛለሽ ሶፊያ የምሬ ማለት Now that you're free and all, you know. ልዩ የሆነ ስሜት እንዲሰማኝ जाने से पहले मैं भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं ከመሄዴ በፊት እኔም ያንቺ ምኞት ላሳካ እሺ በይኝ ሶፊያ ये मौका फिर नहीं मिलेगा ይሄ ጊዜ ይሄን ድል ድጋሚ አታገኙም እሺ በይ ሶፊያ ሚስተር ማስከረነርስ ኢትን በይ I think you can call me Ethan now አሁን ኢትን ብለሽ ልጠሪኝ ትችያለሽ Then you can call me Mrs. Mascarenhas now. Miss Mascarenhas ብላ አትጥራኝ አንተም Oh no, that's a love story. በጣም ደስ የሚል የፍቅር ታሪከኛ ነው Mrs. Mascarenhas. በጣም ታላቅ ነገር Ethan. Death do us part. ይሄን ነበር የፈለኩት सालों बाद में ईथन को इतना खुश देख ከስንት ዓመት በኋላ ኢትን እንዲህ ሲደሰት አየሁ It is his favorite party. በጣም ልዩ ነገር इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए थैंक यू ऑल በዚህ አጭር ሰዓት ስለመጣችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ मेरे ቤተሰቦቼ गिने चुने दोस्त እና የመረጥኳቸው ጓደኞቼ all that I have left in this world ሁላችሁም ዓለምን ጥዬ ለመሄድ सभी ስለሆነ सेलिब्रेट करते हैं पर अपनी जिंदगी का ልደቱን आखिरी ሁሉም दिन ያከብራል celebrate करना। የህይወቱን የመጨረሻ ቀን ማክበር ይህን ምን እለዋለሁ ልዩ ፓርቲ ነው ነው अब इससे ज्यादा मैं और क्या मांगता ከዚህ በላይ ምን ልለም ये आखिरी डिनर የመጨረሻ እራት तुम सब जोकरों के साथ ከሁላችሁም ጆከሮች ጋር Thank you देवयानी दत्ता ladies and ወድሻለሁ ዲቪያኒ gentlemen ደታ ክብራና ክብራት let me tell you all a secret about devyani ስለ ዴቪያኒ ምስጢር ልንገራችሁ से मिलने आई है ዴቪያኒ እኔን ልትገናኝ ስትመጣ አንድ ምኞት ብቻ ነበራት ያ ምኞቷ ምንድነው मेरे साथ सोने की ከኔ ጋር መተኛት ምን አይቀልድ devyani
እውነቱን ተጋፈች ዲቪያኒ እስከዛሬ ድረስ እኔ ልትገናኝ ስትመጪ አንድ ቀን कुर्सी पर बैठी हो ወንበር ላይ ቁጭ ብለሽ ታውቂያለሽ हमेशा किसी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मेरे साथ ጠቃሚ ወሬ ለማውራት ከኔ ጋር አልጋ ላይ ትተኛለች እውነት አይደለም ትክክል አይደለም स्माइल देवयानी ፈገግታ ዲቪያኒ አቁም ዲቪያኒ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं በእርግጠኝነት እነግርሻለሁ तुम इंडिया की सबसे वर्स्ट लॉयर የህንድ ትልቋ ድንቅ ጠበቃ ነሽ और दुनिया की የዓለማችን सबसे बेस्ट दोस्त በጣም ምርጥ ጓደኛ सबसे बेस्ट በጣም ምርጥ So a big hand for Devyani Datta ladies and ሞቃለ ጭብጨባ ለዴቪያኒ ዳታ ክብራና ክብራት And of course እና once used to be so handsome Dr. Naik አንድ ልጅ ቆንጆ ዶክተር ናይክ as the years passed मैंने उसके बालों का रंग बदलते देखा है ከብዙ ዓመት በፊት ጸጉሩ ሲቀየር አይቼዋለሁ ጥቁር ሲልቨር ግሬ ከዛ በኋላ አሁን በረዶ መስሎ sorry doc ይቅርታ ዶክተር मैं तुम्हारे गंजे होने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा ግን እስክትመለጥ መጠበቅ አልችልም እኔ hey doc hey doctor मैं जानता हूं कि तुम मेरे फैसले से fully agree नहीं करते हो በኔ ውሳኔ ሙሉ በሙሉ እንደማትስማማ ላመሰግንህ ፈልጋለሁ ግን እዚህ ስለመጣ for celebrating with us እና አብረኝ እንቅስ በማክበር በመደሰት ኦማር ሲድቂ second best magician in the world ሁለተኛው የዓለም ላይ ምርጡ ሰው for अगले 24 घंटों में በ24 ሰዓት ውስጥ እሱም the best magician in the world best የዓለማችን አስማተኛ ይሆናል राज रात እና ዛሬ ማታ किताब सौंप रहा हूं መጽሐፌን ላስረክብህ tonight ዛሬ ማታ I knight you Merlin ያንተ ምሽት ነው መርሊን ብያለሁ ሰይሜሃለሁ so and of course there's Rosie and Maria my sweetheart እና ሮዚና ማሪያ ጣፋጮች ऐसी केयरटेकर्स जिन्हें खुद 5 केयरटेकर्स እንደዚህ አይነት ጠባቂ ራሳቸው 5 ጠባቂ ያስፈልጋቸው 14 साल से I swear 14 ዓመት ሙሉ እምልላቸዋለሁ 14 ዓመት ሙሉ አንድ ስራ በትክክል ሰርቶ አውቁ पर 14 साल से ግን 14 ዓመት ሙሉ በየቀኑ ऑल्टर पर मेरे लिए कैंडल जलाती रही ለኔ ሻማ ሲለኩስ ነበር ሳያቋርጡ ሲጸልዩ ነበር እንድድን God ने उनकी नहीं सुनी ፈጣሪ አልሰማቸው but girls ግን ሴቶች ቃል ግቡልኝ that you won't stop believing in God በፈጣሪ ማመን እንዳታቆሙ oh it's such a happy room full of happy faces ነት ደስ የሚል ፊት ነው ያለው अभी ግን አሁንም सबके चेहरे पर मैं एक सवाल देख रहा हूं ሁሉም ፊት ላይ አንድ ጥያቄ እያየው ነው कि मैं इतना खुश हूं तो እሱ እንዲህ ደስተኛ ከሆነ መሄዱ ምን አስፈልገ እያሉ मैं खुश हूं क्योंकि እኔ ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ነገ የስቃዬ የመጨረሻ ቀን ስለሆነ and I'm going a happy man ማለት ሰው ደግሞ ደስተኛ ሰው ስለሆነ and now सबसे कीमती चीज जो मेरे पास बची है በጣም ውድ ነገር እኔ የቀረኝ የተረፈኝ मेरा नाम ስሜ तो वो मैंने सोफिया के हवाले कर दिया है እሱን ለሶፊያ ሰጥቻታል Last night in a serious lapse of judgment she jumped off the cliff without a parachute serious and agreed to be ፈርዳ ከአየር ያለ ፓራሹት ወርዳለች ሚስቴ ሆና Congratulations Sophia እንኳን ደስ ያለሽ ሶፊያ जितनी अजीब सोफिया उतनी ही अजीब ሶፊያ ትገርማለች ያን ያህል ይገርማል dress na चेहरे पर veil na bridesmaid na best man na rituals na ቀለበት የለም አበባ የለም ቸርች የለም ግን best love story in the world ምርጥ የዓለማችን የፍቅር ታሪክ ይሄ जी पल के लिए सही but we are ለጥቂት ቅጽበትም ደቂቃም ቢሆን and wife ባልና ሚስት कल सोफिया ነገ ሶፊያ अपनी पहली और आखिरी ड्यूटी पूरी करेगी የመጀመሪያና የመጨረሻ ግዴታዋን ትወጣለች ሚስቴ መሆኗ she is going to show me her sexy legs ሴክሲ ግርሽን ታሳይኝ በእናትሽ for all you people who fought along with me I thank you all ረጅም ጊዜ አብራችሁኝ የቆያችሁ ጠቅላላ ሰዎች አመሰግናለሁ
ካንቺ ውጪ क्योंकि जो ሶፊያ तुमने मेरे लिए किया है ምክንያቱም አንቺ ለኔ ያረግሽው और जो तुम मेरे लिए करने जा रही हो ለኔ አሁን የምታደርጊው ነገር ለዛ thank you is ምስጋና not enough ምንም አይበቃም walk to me Sophia बिना हाथ में ट्रे या न्यूज़पेपर या सूप ያለ ጋዜጣ ያለ ሾርባ ያለ ትሪ በእጅሽ የመተሻታቂ ቀላል ጊዜ አልነበር ये 12 कदम हुन ये 12 እርምጃ ለ12 አመቱ today ዛሬ walk to me as my wife ሚስቴ ሆነሽ ከጎኔ as the love በፍቅር of my life እና ለኔ ህይወት Now, before the curtains come down, this is Ethan Mascarenas signing signing off. And setting off for a safe and happy journey. መልካም ጉዞ ነበር So good night, guys. እና ደህና ደሩ ሰዎች ደህና ሁኑ ደህና ሁኑ ብያ Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ayayo, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ya, ya, mayayo. Ayayo, लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों ህይወት በጣም ትንሽ ነች አጭር ነች ጓደኛ ከልብ ከኖርከው ግን በቂ እና በልዋ ህግ ጣሱ ቶሎ ይቅር በሉ እውነት አፍቅሩ በፍጹም አትቆጩ በምንም ነገር ስላልሳቃችሁ मीठी है जरा सी मिर्ची है 100 ग्राम जिंदगी 100 ग्राम जिंदगी ये संभाल के खर्ची है थोड़ी सी मीठी है जरा सी मिर्ची Life is good, life's wonderful, yeah, life's a game. Ooh, life is good, life is wonderful, yeah, life's a pain. It's all part of the game. खरी है खोटी है
छोटी है, धागे से खुशियों को सिलती है, दर्जी है। 100 ग्राम जिंदगी, 100 ग्राम जिंदगी, संभाल के खर्ची है। Life's beautiful, so life's a game.